Governor Lilia Nanay Pineda linatag ray 14-point agenda king kayang inaugural speech. Environmental fee king Ciudad Angeles pansamantalang sinuspindi lalamning administrasyon ng Mayor John Lasatin. Mayor Rene Maglangke ginarantya ing boluso ka serbisyo king katlo at talwing termino. Estudyanteng kulang king timbang makinabang king 120-day feeding program ning Rotary Club D3790 Cluster 4A. First Media Art Cafe king Pilipinas mi buklat king Ciudad San Fernando. Mayo pa oras ka balen. Kaya tabi mabilog o pwersa ng GNN TV 44 o diela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo at pamilataning garantisado. Kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap kilub ng parunin. Kaya po iben ginto at iti ing News Force Pampanga. King inaugural speech ng Governor Nanay Pineda, pepasyag na laketi, ring kayang 14-point agenda ay balita ng Patricia Mamang. Linatag na lang Governor Lilia Nanay Pineda ring kayang 14-point executive agenda king pamamuklat ning inaugural session ning 12 Sangguniang Panlalawigan bilang gabi ning kayang pamanungkulan king pasibayong pamagbalik bilang inda ning lalawigan makasentro ing kayang talumpati king malasakit, tepangan at lugod. Malasakit ang puso sa paglilingkod, ang pag-unawa sa hinaing ng mga tukha, ay sakit, matatanda, PWD at batang kapampangan. Tepangan, ang tapang na magsulong ng mahalagang politika, kahit ito'y hindi popular, ang katatagan sa gitna ng crisis ng kalamidad. Lugod, pagmamahal sa ating lalawigan, at sa bawat kapampangan, ipanalo natin ang kabutihan, hindi ang sariling interes. Makatutuking agenda kareng manimunang sektor kalupaning modernisasyon dareng ospital, makabayong agrikultura, food security, pabale, edukasyon, digital transformation, disaster preparedness at e-governance. Buong suporta ing pepasyag da Vice Governor Dennis Delta Pineda at reng board members Keti at may nga kung magsadyang pondo para kareng programang manyulong king biye da reng balang kapampangan. Nipasa muna mang resolusyon ning pasalamat king ana mabanuang pamanungkulan din Gov Nanay at Vice Governor Delta. Makanyan mo rin king pamagkilala kareng outgoing board members adi na Winwin Garbo, Micah Gonzalez, Benny Hoxon, Nelson Calara, Paul Balingit at Jun Canlas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bayune ing administrasyon ng Siyudad Mabalacat. Kay ba't lang sinumpaking pwesto ng bayo at pasibayong halal ang anong kulat. Ay report ng Patricia Mamang. Formal na lang sinampaking pwesto ring bayong manungkulan king Ciudad Mabalacat king pamanimuna ng Mayor Jel Daquino kaya king SMX Convention Center Clark inyang Lunes, June 30. Ayang simulan na yan ang pagtatrabahuhan natin kasama ang buong mga opisyalis ng Sanggunian. Nandito po kasama po natin si Councilor Dr. Stephen Aurelio, yung mga councilors and Vice Mayor Jun Castro, kasama po lahat ng mga kawanin ng gobyerno
para yung mga gusto nating isakatuparan na programa at proyekto ay maibigay natin ng tunay at tapat para sa bawat Mabalakenyo. Yan ay pagkakaisa. Sinigurado na mo naman ng bayong alkalde na tutukan ing maralas a power interruption king syudad. Okay, we will have a discussion with the PELCO. Even before that naman po nakipag-ugnayan na kami yung mga satellite na parang another electrification na tinatayo na nila sa Mabalacat para tugunan ang mas marami pang pumapasok at naninirahang residente at mga gusto pong magtayo pong negosyo sa ating syudad ng Mabalacat. So tutuganan po natin yan, close coordination po sa PELCO. Pasalamat yan naman ni Mayor Aquino, king mabilog a suporta dareng pamilya Pineda, king pamanimuna ng karelang patriarka ay Rodolfo Bong Pineda. During our inauguration po sa lahat po ng elected officials po ng Mabalacat, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa mga pamilyang Pineda. Unang-una po kay Tatay Bong Pineda po sa pinakita niyo pong tay. Maraming salamat po sa pinakita niyo pong tiwala at pagmamahal po sa aming grupo. Ito po tay, naupo na tayo at magbibigay po tayo ng tapat at malinis na serbisyo sa bawat Mabalakenyo. At pasasalamat po kay Nanay Gov at kay Vice Governor Delta po. Asahan niyo po ang syudad ng Mabalacat. Kami po ay susuporta sa mga programa po ng provincial government po para kami po ay maging partner niyo po sa pagtutulong sa kapwa-tao, hindi lang po sa Mabalacat, pati po sa probinsyang Kapampangan po. Ginaransya na namang Vice Mayor June Castro, ingkayang balaw sa pamanantabe king administrasyon ng Mayor Aquino. Maigtingan tala at ayusan tala. Ito ang programa sinabi na ng kakatamong Mayor, City Mayor Attorney Del Aquino, anong ka rin, priority ng health. Makaasa kayo kasyudad Mabalacat, yung paning guguli sa kami kanita, may pisaop miya po ng kakatamong Mayor ng Siyudad Mabalacat, banta lalo miya pangapasanting, at sumesanting niya po yung Siyudad Mabalacat, yung makinabang po rin kakatamong sasakupan. Sana po mayayari Kenny, yung mayayari ng election, may kapag-voting na kami, makalukulok kami. Mas kailangan may papungin yung panibayong suportayo, pang kanita makapag-obra kayo pong masalese. Kompleto lang namang tinagon king inaugural at oath-taking ceremony reng miyembro ng Sangguniang Panlungsod at na Councilors Ike Morales, Timothy D., Marjorie Sambo, Errol Soliven, Elizabeth Pineda, Noel Castro, Patricia Acorda, Benny Hoxon, Vicoy Ong at Stephen Aurelio. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Metong kareng mumunang tutukan ng Mayor Vilma Caluwag ing serbisyong medikal. Agpangking kayang meging speech ing meganap inauguration ceremony ing bayong opisyalis ng City of San Fernando. Ay ni report. King Mega na pa inauguration and oath-taking ceremony of the newly elected officials ng San Fernando, metong kareng dina na kanong prioridad Mayor Vilma Caluwag, ing serbisyong medikal para kareng Fernandino. Kaya naman, isa sa mga pangunahing tututukan natin ay ang pagbibigay ng maayos, abot kaya at tunay na serbisyong medikal para sa bawat Fernandino. Shoes Project Livelihood Program at 100% employment king end of the year. Yan ang pangakong binyan ng Caluwag kareng Fernandino. Pasalamat yan naman king support ang binyeda ring Fernandino, king mega na pa midterm election at miyang pang pamagkilala kareng laban San Fernando team ang menikwang straight victory. Ngayon pong simula na ang ating bagong yugto. Nananawagan po ako, hindi bilang alkalde, kundi bilang ina ng lungsod ng San Fernando. Huwag po tayong bibitiw sa isa't isa. Mas lalo po tayong maghawak kamay. Mas lalo palalimin ang malasakit. Dahil ang tunay na pamumuno ay hindi na
Kayabe mo naman king seremonya i-Vice Mayor Brens Gonzales at ginakonsehal Noel Tolabut, Reggie David, Harvey Kiwa, Tino Dizon, Ati K. Pineda, Angelo Hizon, Jay Cuyugan, Mark Joseph Carrion, Jason Sikat at Elmer Benko. Ako Angel Dumagat para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Metong karen tinatak king inaugural speech ng Mayor John Lasatin ing kayang planong suspending environmental fee kay Angeles City. Pakiramdaman tayo king reporting. King inaugural speech ng Mayor Carmelo John Lazatin II, inanunsyo na niting kayang plano na isuspendiya ing pamagpatupad at pamaningil king environmental fee king Ciudad Angeles. Iti ing metong kareng peka palakpakan na partining speech ng Mayor Lazatin, lakwas at kabilang ing issue ning environmental fee kareng peka kontrobersyal apisasabyan inyang panahon ning kampanya. Yung kampanya ko narinig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi namin yung problema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pagpupo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental. Agpangking alkaldi, anyawara na kano king sangguniang panlunsod na tambing niyang i-review ing ordinansa ang maamye upaya king pamangolekta king amanwang fee. Kabilang pa kareng di na nakanong prioridad Mayor Lazatin ing ease of doing business, traffic management, education, arts and culture at marakal pangaliwa. Formal na ing miluklok king pwesto bilang City Mayor Lazatin kayag na ning genapan na inaugural at oath-taking ceremony dareng manungkulan. Sinumpa na naman king pwesto dina Vice Mayor Amos Rivera at ring miyembro ning City Council a kabibilangan da dina Councilors Pog Sulier, JC Aguas, Cap Niknok Banyola, Marang Morales, Edu Pamintuan, Ron Pineda, Alex Injongco, Mitch Bonifacio, Attorney Jessel Dayrit at Raco Del Rosario. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Mayor Rene Maglangke, ginaransya, ing boluso ka serbisyo, king katlo at talwing termino. Estudyanteng kulang king timbang, makinabang, king 120-day feeding program ning Rotary Club D3790, Cluster 4A. First Media Art Cafe King Pilipinas, mi buklat, king Ciudad San Fernando. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco.
Deni pa rin balitang Kapampangan. Himbaleng Candaba, kabilang kareng panigobra ng tutukan ng re-elected Mayor Rene Maglangke ng aspeto ng edukasyon. Ay ng balita ng Patricia Mamang. Ginaransya ng re-elected Mayor Rene Maglangke ang bulusok a serbisyo king Balening Candaba kayag naning inaugural at oath-taking ceremony aganapan king San Andres Apostol Parish king Balening Candaba inyang Lunes, June 30. Sinigurado ning alkalde na pakatutukan ren kayang inumpisa na programa partikular na king aspeto ning edukasyon at infrastruktura apakinabangnan da kanureng mas marakala kandamenyos. Panikwana na kanong Maglangke ing dagdagan lareng classroom kim Pampanga State University o yung dating Don Honor Ventura State University Candaba at akwain target at 10,000 college students kin. Akong dapat tapusin, yung hospital namin ongoing pa, paakyat kami sa first level, yun ang pinaka-prioridad natin. Tapos, yung kakulangan natin ng mga school building sa Pampanga State University na ngayon, umpisa namin by next month yung pangalawang building at maglalakad pa kami ng mga additional buildings. Ang target natin, 10,000 college students ang target ko dito sa Candaba. Itong palengke namin, gusto kong baguhin na mag-improve naman, maging malinis at prioridad ko mga taga-Candaba ang magtitinda dito at magpapatayo tayo ng isang 9-story na malaking municipal building dito para maging improve yung panunungkulan ng taga-munisipyo. Balaw siya pang murin kanong magobreng alkalde bang solusyonan ning albug king Balen lakwas na ning kaura. Alam mo, pinag-aaralan natin sa national government problema yan. Hindi natin masave yung kapinakan natin dahil masyadong mababa. Ang pinag-aaralan ngayon ng national government, pwede bang gamitin ang tubig, makikinabang ang marami habang hindi nagtatanim ang mga tao. Pero kailangan na mahabang konsultasyon ito sa mga taga-Candaba. Pero ang priority ko ngayon dahil 3 taon na lang, iaangat ko, itaas ang maraming daan para hindi abutan ng tubig. Katulad ng ginawa ko sa poblasyon na nakita ko, epektibo naman. Sinong panala naman king pwesto, ren kaparang manungkulan king Candaba kabilang na i-Vice Mayor Thelma Macapagal at ren miyembro ning Sangguniang Bayan. Adina Councilors Jao Kabigting Bondok, Joy Marisagum, Queenie Alarcon Kulala, Camille Bulaon, Elmer Gonzalez, Laika Basa, Alvin Mangulabnan Carpio at Doña Salak. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. King Balen ng Santa Ana, opisyal neng menumpaking katungkulan ni Mayor Dinan Labong. Kaya bereng kaparang manungkulan king munisipyo. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Problema king basura, trapiko at ing palengke. Reti kanureng muna ng pakibatan at panigobra ng bayong alkalde ng Balen Santa Ana ay Mayor Dinan Labong. Reti kanureng di na ng prioridad Labong king kayang mumunang tinala na yaldo. Yung kasalukuyan na problema, ano pa naman yung basura, pagkikuha ng within 100 days ay ini adin ng solusyon. In traffic, ang poreng mayaliwang malyaring minor, malyaring sikaswan, yung palengke. Dinisang yung palengke, di ng generator. Baka nito rin maginawala. So yung priority, king 100 kasi, in 100 days, more than 3 months siya mo eh. Wala na masyadong takalagawakin. Pero in preparation, ano panapin, mag-donate kung gabon ka rin king Department of Health, gawa ko na eh. Mag-donate ko na naman gabon kanyan king State University. Pa-priority ko naman. Anya nung magawa lang within 100 days din. Salamat. Pero ako gamang kung gagyo ko. Unan man malyari kong gawa. Metong muna man kanu kareng tutukan ng Labong ing pamanyamasan king organisasyon king local government unit. Muna samasan king organisasyon, pitiyan ko lang rin yung department heads, nung naning akakit kong kulang, nung nanong akit kong problema, iyang talagang piso-paso tamo. At itangag yung minggawan ngan, siyempre, i-priority ko. Lalo pa-priority tamo kayo. Formal na yung sinumpa king katungkulan ni Mayor Labong kaya bereng kapara ng manungkulan kabilang na i-Vice Mayor Oday Nakpil at dina Councilors Omeng Concepcion, Jerome Gadi, Soy Guevara, Arthur Diaz, Sir Alfonso, Gio Messina, Vergel Malyari at Jingle Lansangan.
Meni muna king inaugural at oath-taking ceremony ng Mayor Labong ing Kabalen na Senador Rodante Marcoleta. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya kata namang silipan ng simpleng inaugurasyon king Mexico LGU, king report ng Patricia Mamangon. Simple at alimagarbo. Iting pinili ng paralan ng Mexico Mayor Roding Gonzales king inaugural at oath-taking ceremony dareng bayong halala opisyal ning Balen inyang Lunes, June 30. Agpangking alkalde mas masanting kanong ilelareng pondo ning LGU king pamamye de kalidad da serbisyo publiko imbis na gastusan king magarbong selebrasyon. Grandime at hindi ang gastos. So itang gastusan ko gini, kanya pinakarentaw. Hanggang pamangan ako man nagpasadyang pamangan. Pasali na akong Jollibee siguro. Baka nita. Yan talagang buri ko. Balo yun naman ng mga na, kilala yun na ako ng mga nano kasi. So buri ko makanya na, simple na. Basta diretso ka rin tao itang pamagserbisyo. Harapan ko lang. Tunggal-tunggal. Hindi ko mamiling pagsabyan. Yun lang ang harapan ko lang. Buri ko pilasara nung nanoing kasi maswelo na ako king Beko. Pauli na ning binye ng upaya ning o pagkakataon ning apong ginungay ni kanako. So kailangan naman ibalik ko. Nung ating kong darandaman na o pipil na kaswelo ngini kasi ilang nilukluk ka na ako ken. So kailangan na naman damdaman ding pakakalulo. Kitang ka na akong ibalik ka serbisyo ka rin. Dinikdik ng Mayor Gonzales na manatiling simple lareng aktibidad at pamitipon na ning lokal na kapanibalan bilang alimbawa ning masalese at responsabling pamamuntukan. Kabilang kareng pegmaragol ning alkalde reng misondong proyekto kalupan ning sementeryo, reng papagawang dalan at drainage king palibot ning munisipyo. Itang ka na akong motor pool. Itang ka na akong public cemetery. Misundo na lang kanyan. At itang ka na akong daratang 100 millions ba't kang senior deputy speaker na yan, congressman doon nga po pang incoming congresswoman kang congresswoman Mike atin lang binigyan kasing 100 millions ka na ako. Bang kanito yung dudur tayo ni King Kabalenan itang kayang papasparto king kay bat papadinan king carbon gutter palinis core and drainage kasi malapit na yung kauran. Bang kanito ang po pareng street lights ang gaking SM. Papadinan po rin. Yan po yung mabilog ka Kabalenan, baka kanita sumala naman kaya kami munisipyo. Ing seremonya tegunan de reng kaparang manungkulan king munisipyo, department heads, ana mabarangay kapitan at reng pilang opisyal ning sangguniang kabataan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kay bat ni nga pulong bulan, pasibayo ng nibalik king munisipyo ni Mayor Jing Capil, katukining oath-taking at inaugural ceremony. Ay ni-report. Formal ning pasibayong menumpa king katungkulan ni Mayor Jaime Jing Capil ning Balen ning Porac kay bat ning apulong bulan na pansamantalang pangawala king pwesto sangka ning harapan na legal a pisisabyan. Keti inyawad ng Capiling panalangin ibat kareng kayang Kabalen kabang balaus pamuri ning kayang harapan na kapag subukang legal at tututukan ning kayang legal team. Panalangin po inganyawaran tamo ka rin kaya katamong mga Kabalen at din kaya katamong pong legal team naman makantabela. Talagang nga sa damo po rin kaya katang Kabalen, very powerful ya po yung prayers. Binida ning alkalde reng salukuyang proyekto king Balen kabilang na ing tatalakad dialysis center king barangay Tokwing. Target na kanong mitalakad metong pangpasilidad king eastern side ning Balen bang apag silbian lareng residente king marayong lugar. Bisa ko pang patalakad atintana po nga patalakad dialysis center kay ning west portion na ning Balen Porac king atsuya po king Tokwing. Bali makikater po ka rin dahil kaining bandang west. Pwede ko atin naman kaining east mo naman patalakad tamo pong dialysis center. Kabilang kareng plano ng Mayor Capil ing pamagpalwalas kareng mani munang dalan ing pamagpagawa kareng alternatibong ruta bang apabilising biyahe at aiwasan ning trapiko at
ing pamagpasanting ning Eco Park bang ay wasan na ring aksidente para kareng daralan keti. Patuloy tala pong ipalwalas dito ang kaya katamong dalan. Mantong tamo po talaga alternate route pa para mabilis po milako yung trapiko kaya ning kaya katamo pong balen. Eco Park ating kaya pong planong paggawa itang Eco Park maging masanting ya po itang Eco Park kay tabala mo kalupan itang kaya Santa Rita. Pero yung difference namo nini alang sakyan po maging in danger retang karelang dengke katamong kabalen na mag-jogging ka rin kasi alang pwedeng dumalan na sakyan ka rin. King pisasabya naman king Municipal Hall, sinabi ng kapil na positibo ing pamananggap dareng memalen king bayong building. Pisasabyan na mo rin kano nung makananuya apa kinabangnan pa ing lumang munisipyo. Sinigurado na nareng anggang takbang makatutukla king pamagpasanting at pamagpasiknang king serbisyo at good governance. Pasalamat ya kareng 39,939 na Poraqueños abinoto at pasibayong megtiwala kaya. Manuwala yang inkayang agawa para king balen ing meging sangkan inya pasibayo reng binalik king pwesto reng memalen. Samantala, sinabi na namang Vice Mayor Jen Capil, ing anak ning alkalde, na malwat ning makasadya para king posisyon. Ikita na kaning pamangailangan da rin kaparang Poraqueños kabang mangampanyay tig. Inya naman, mas may lalam kano ing koneksyon na karet. Of course, ikatamo po, may ready tamo po, Kenny. Anya pa pong kampanya tamo, even before that, anyang may kapag serbisyo tamo, king munisipyo tamo. Pero anyang kampanya tamo, mas may connect tamo karang kaya katamong memalen. We went to the grassroots, nung nanubay pa talagang pangangailangan, dareng kaya katamong memalen, nanubay ka problema, pwede tamong solusyonan. Makanyang tamo po peghandaan, yung kaya katamo pong pamanungkulan yeni. Ito pong kampanya tamo, yamo po kampanya. Pero talaga pong inabot tala ng kaya katamong memalen. And I believe ito po itang making preparation tamo po para king kaya katamo pong pamanungkulan. King Panalwi, pepasyag ng Mayor Capil na ibat king 385 million pesos, ngeni halos mamabot ne king 1 billion pesos ing budget ning balen kilubnamo ning 5 banwa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king balen, susuyo. Manatili makatutok king weekend edition ni News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Deni pa rin balitang Kapampangan. 120 days sa feeding program ing yampang ning Rotary Club District 3790 Cluster 4A para kareng estudyante king Maliwaluwa Color akulang king timbang. Ay may report ng Patricia Mamang. Meto nga makabaldugang takbang laban king malnutrisyon ing pesinayan niyang July 1 keti king Maliwalu Elementary School king Balening Bacolor kapamilatan ning district-wide community project handog ng D3790 sa kabataan. Apani muna ning Rotary International District 3790 Cluster 4A. Lalam ning kampanyang Rotarians Unite, Nourish Every Child. 86 saya na kamag-aral keti at tuturing nga kulang king timbang. Ing
King makinabang king 120-day feeding program. Alayo na apas ang tingin kabulasan dareti ating performance da king eskwela. Inumpisa niya yung aktibidad king pirmahan ng Memorandum of Understanding o MOU pilatan da ring Rotary Clubs at ning eskwela. Kaya be kareng klaba magisan metong keti ing RC Central Pampanga, Dolores, Eastern Pampanga, Greater Florida Blanca, Metro San Fernando P, Pampanga Cosmopolitan, San Fernando Cabalen, Southern Pampanga, Villa de Bacolor at Western Pampanga. Kaya po, ang gagawin natin since day 1 po ng ating feeding program, titimbangin po yung mga bata. Tapos magkakaroon po ng daily, weekly, mati-check po natin, mamomonitor natin kung nagiging progresibo ba yung ating binibigay na feeding program para sa mga bata. Mo kano simpleng programa iti bagkus meto nga pang maluwatang solusyon para kareng mangailangan na yanak. Salamat neman ni Bacolor Mayor Di Mandato king inisyatibo ning organisasyon. At masaya ako yung Rotary Club Cluster 4A nga pinili po ining maliwalo. Ining sabot ang feeding program, namiyala pang water purifier and dispenser kaya eskwelahan. Paano po kasi lang maraton kaya malapit na kaya dumping site o kanyapin kaya na po mag-aral kaya naging malwalo. So we adapted them now. So taga malwalo nun talaga mag-aral. So malaking tulong po ito. At ang first day ng Rotary, pagpupo nila ngayon, July 1st, napinili po na sa cluster project itong Malwalo. So malaking tulong po ito sa aming mga kababayan at kababaryo dito sa Malwalo Elementary School. Kawani king apat a bulan na feeding program, niyang pangla namang pipay numan malinis sa danom, karengana. So kami po, yung buong pamunuan po ng Maliwalo ES proper ay buong pusong nagpapasalamat sa RID Rotary International District 3790 Cluster 4A sa pagpili po sa amin, no, sa mga pupils namin na wasted and severely wasted, no. For 120 days po magpapakain po sila, no, mula July 1 hanggang December po. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Bilang kabilang kay Intersectoral Committee of Central Luzon on National Immunization Program, nag-sign lang joint memorandum ng DepEd Region 3 kaya mereng partner agencies. Aining report. Bilang kabilang kay Intersectoral Committee of Central Luzon on National Immunization Program, mig-sign lang joint memorandum ng DepEd Regional 3 kaya bereng partner agencies. Ang main proponent na ning project ay may ka-agreement law kung makanano ma-address ang vaccine preventable illness para kareng estudyante. Edad 5 to 12 ang target focus na ning pamagbakuna na gawan king August. Kabilang king ibakuna da ing measles, rubella, tetanus, diphtheria, at human papilloma virus para kareng babaeng estudyante. Gawan da kano ini para maiwasan ang implikasyon ang pong sakit kapag magsimula na ing klase. 95% kano ing target da para king herd community para asabi na full near protected lareng estudyante. Ako po Ira Ignacio para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Kaya be kareng nominado ang San Fernando Rescue Unit o SAFRU ing Gawad Kalasag Regional Awards nganing Banwa ay ning balita. Nominado yung San Fernando Rescue Unit o SAFRU king Gawad Kalasag Regional Awards nganing Banwa lalam ning Best Government Emergency Management and Response Team category. Mipailalam niya king on-site validation ng SAFRU ng Central Luzon GK Field Validation Team inyang milaba sa Parumingo. Pwede mo na niya itining City DRRM Officer Raymond Del Rosario, Kayabe, dina City Peso Officer Mary Ann Biliwang at Acting HR Officer Giancarlo Angeles. Kapag nasaning validation ng siguraduan na tutugmala ring sinubiting dokumento at evaluation king aktuala implementasyon o pamagpatupad na rin programa ng SAFRU. Ingawad Kalasag, king pekamata sa pamagkilala king bansa para king gelingan at pamagsadya king disaster risk reduction and management.
At tatanda ng tinanggap yang Beyond Compliance Seal ing City DRRM Council ning San Fernando inyang 2024. Meto nga patunay ning mata sa kalidad o standard ning pamagsadya at serbisyo king panahon o oras ning sakuna. Balaos na mamamagasig sa afro na akwayang pasibayo ing prestiyosong galal ngening banwa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Asahan na maging mabilis ang biyahe king parking Tarlac kapamilataning Luisita Esitex Interchange Expansion Project. Pakibaluan tayo ang detalye, i-report ni Patricia Mamangon. Asahan na apabilising biyahe papunta at iba't karayng mani mo ng economic zone king Central Luzon, king pamanyundo ning Luisita Esitex Interchange Expansion Project, king probinsya na ning Tarlac. Ing proyekto, ing piyabe-yabeng inisyatibo ning Bases Conversion and Development Authority o BCDA, Department of Public Works and Highways o DPWH at NLEX Corporation. Kabilang keting pamamuklat ning northbound carriageway ning Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX ating bayong entry at exit points bilang karagdagang ruta king kasalukuyan na southbound access. Diba, marami rin tayong mga farmers and small, medium, and micro entrepreneurship entrepreneurs based in this area na mapapadali ang kanilang travel to northbound para sa kanilang pagmamarket and pagpasok. Especially this area will, in the few years, will be, I think this might be the central business district of not only the province but of Central Luzon. You know, Luisita is the center of Central Luzon. So it doesn't get any more strategic than that. Pero sa daldeng linawi at ininspeksyon din na BCDA President Joshua Bingkang, Tarlac Governor Christian Tel Yap, Vice Governor Lita Aquino at BCDA Vice President Engineer Randy Villacrucis ing progreso ning proyekto at pisabian ring tutuking takbang para king progreso ning lugar. To speed up more economic activities and economic benefits, no? Para sa motorista, no, it will save them on travel time. No, siyempre, pag nakatipid ka sa travel time, mas magiginawaan din yung mga sakyan, less wear and tear. So that's immediate impact on the motorist, the public. But on the businesses, of course, the accessibility ng area is further enhanced. Party 80 king mas malawak ka plano ning BCDA na isulong ing infrastruktura para king masalese pulay ning transportasyon, kalakal at investment king Region 3. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatili makatutok in weekend edition ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour.
Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelab ko. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Abe, sibukan mo ng minukyat kay Mount Pinatubo? Aba, nungali pa. Malyari mong pakibaluan rebayong ruta ang malyaring dalanan papunta king Pinatubo Summit. Ay ning istorya ng Francel Maniago. Inanunsyo ng Pinatubo Mountaineer Chairman Barry Silvestre king kapihan ning Pampanga Press Club kay Swiss Hotel Clark king pasibayang pamumuat ning Mount Pinatubo Clark Adventures. Kamagnasan ning programa imbiyayan ning ecotourism king Mount Pinatubo at agkatan la ring turista, mapalokal man o foreigner na adiskubriya ing legwan ning bundok. Kimpa magsusi ning 34th anniversary ning Mount Pinatubo, amuyatan na lang Chairman Silvestre, impubli mo na aranasan rin ba yung ruta at attraction a perfect para king family bonding o kaya naman barkada adventure. And then marami pa po silang actually areas na pwedeng i-explore. So ano pa lang to, Inararo. So actually sa ibang lugar mayroon pa tayong pwedeng maging canyoneering. So sunod-sunod siya na falls. Kawani king trekking. Bibida mo naman ng river crossing, crater lake view at photo op spots asiguradong pumatok king social media. Atin mo naman available guided tours at safety briefing bayo mukyat para king mas komportableng karanasan. Ecotourism tour guide, naging part din ako doon, naging DOT accredited tour guides ang maraming AITA po sa Porac. So ito yun lang yung part. So next niyan is ang safety, occupational safety, and then photography with Sir Romel Bundalayan, so from Fujifilm, ambassador. Dahil po meron tayong magandang lugar, meron tayong magandang community. Nakikita po ng mga professional and willing to help po sila. Talaga parang nakikita nila yung potential ng lugar and ng mga tao sa lugar. So ayun po, yung sunod-sunod nating trainings. Nano pa mong panayan abe. Kita-kits kay Mount Pinatubo Clark Adventure at silipan ning aliwang klaseng legwan ning Mount Pinatubo. Ako po Francel Maniago para kay News Force Pampanga, balitang tuto kay Balen Susi. Bang pagselebra ng babanding kultura na rin Kapampangan, karasking heirloom recipe, nagmasusyan niya yung first Cucinema Pampanga Short Film Festival. Ay ning highlights ng kaganapan ng balita ng Patricia Mamango. Kinilalala reng minangat kaya na kang filmmaker kinggana pa na peka mo munang Cucinema Pampanga Short Film Festival Awards Night. Ing peka mo munang Short Film Festival king lalawigan ang makasentro king Kapampangan Cuisine. Cucinema, ame buo, iba't kareng amanong kusina o cuisine at sine. Layo ning proyekto, ing ibida, ing mabanding kultura ning Kapampangan, kapamilatan dareng istorya. Dikil kareng heirloom dishes at local delicacies, abinyayan king pelikula dareng kaya na kang direktor. Ing programa, penimunanan ning Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga, kasan metong ing Center for Kapampangan Studies. Metong yating inisyatibo, bang isulong ing sining o art, kultura at impamangang Kapampangan gamiting makabayong lupa ning storytelling. King Awards Night, dininan lang galal at pamagkilala reng peka magaling nga pelikula, direktor at aliwa pang kategoryang technical king short film. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tuto king Balen Susu. Kaya katanemang silipan ing first media art cafe king Pilipinas ang mga bakulat king Ciudad San Fernando, king report ng Patricia Mamango. Looks like a cinema. O parang gallery. Museum? No, it's actually a Korean coffee shop.
Welcome to Glam Grand Media Art Cafe, the first ever media art cafe in the Philippines. And it is just opened right here in Pampanga. This Korean-inspired cafe isn't your ordinary coffee spot. It's a two-story space where coffee meets creativity, literally. The Glam is the first media art cafe, so you can watch the beautiful media art with great coffee and delicious food. Their main attraction, projection mapping. Art exhibitions na pinapalabas gamit ang laser projectors sa cafe walls. Parang immersive museum meets cafe feels. You don't just sip your latte here. You enjoy it while watching moving art all around you. And guess what? May photo booth din sa loob. Your pictures can be flashed on the projector wall. Perfect for extra memorable moments. The first thing is the photo booth that link to the media art. If you take photo at kiosk, you can print the photo and also you can send the photo to the media wall. Pwede rin ang cafe for presentations, small events, and even marriage proposals if you're feeling extra little romantic. The cafe is designed for food, media exhibition, wedding, and future education venue. We have same facilities in Korea. Every time guests come to cafe, we'll have new experience every day. We cover a wide range of service content such as 4-dimension interactive movies, arts, career, education demos. We are preparing interactive K-pop events and other very different moves. And of course, hindi lang art ang bida rito. The food is a must-try too. We sample their pasta, salad, potato wedges, and nachos. Perfect for sharing. Plus, they've got a wide selection of coffee and drinks from iced Americanos to fruity refreshers. The cafe is located at Greenfield Square, Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. And it's open daily from 8 a.m. to 12 midnight. Kaya kung hanap mo ay cafe na may art, aesthetic at experience, Glam Grand Media Art Cafe is the place to be. This is Patricia Mamangon on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kari sa Blang Kapampangan. Yako po Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, Tigbaler, susunod.